Hi, namukela kambe ka Master Xitsonga analyst channel. Hey, ya magaza yisukile impela. Ya namuntlha of course hi ta khalula hi bene the president na timhaka to beef yivuyini. Yeah, so kasi namuntlha of course ra the 8th September ni fike ni scroll ka account ya Mayengani the president, as you can see. Ni fike ni hlanganisa hi this poster la. Boom, ni vhete ni vona la ka December revolution, ni vheta ni sure loko hi suke. Yeah, hi fike hi vona hi fika hi tsala ku December revolution yi koho hi ti 15 ta December. Yeah, as you can see, December yi ta yi ri ku vuyeni ngwenya, which means you will be toe to toe with Mr. Post. Mr. Post i ta kha a release around that time, and then yena ta a ri karhi a humesa album leyi nga ta va yi talele hi beef. Okay, yi ta huma online ntsena from now onwards. Music yi ta xava online, so I don't send vonu kombela u ni sendela ti-track ta bini how to buy music online. Ni ti ya magaza yi sukile onge a mi ni twangi kahle, hi mina nambu a ni lerisiwi. Ya hi fike kombisa ku the album will be online from now on ku ya mahlweni. I think it's a great idea. I mani mara a tirhisa ku CD vanhu va hosi, hambi laptop ya mina leyi ni nga na yona leta latest ya latest a yi cheli CD mani kuma. So ku va mina ni xava CD it's actually useless. Na hi laptop, imagine guys, laptop no a ya ha cheli CD leta sweswi. And the movie to tale khale kha nga cheli CD. So yeah, so I think it's a great idea to buy some music online. Maybe for some specific fans, maybe va nga va ndlela ti USB. Ku USB ani ya nghena ka the laptop ni le ka timovha. Yeah, unless if you loko ri yi la ku yi xavisa kunene yi xavisa hi ti USB hikuva ta cheliwa ka ti-laptop na le timovheni. Yeah, yi nga yi ba in that way. I think it's great. Ivi yi fika yi tsala ku vana va bava va le ku xanisekeni, ni ri futhi ma-Israel va le ku xanisekeni. Leswi yi nga fika yi kombisa swona a ridzi ku yi vula yini beef yi ta hi kha hi twa. However leswi ni lava ku swi vula i ku hi December ku ta ku ri karhi ku na beef ya been the president ya Mr. Post. So lembe leri ni to i lembe ra mina, hi ku mina ni sapotaka beef, mina ni tlele hi beef na hanyi beef. Ku ta ku ri lembe ra mina ni ta ni tsake ngopfu December. N'wina mi zonda ku beef i swa n'wina, mina hi mina ni nga ta ni tsakini lembe ri ku ta ku ri ra mina ni ta ni kha ni twa the-points from both sides. Yeah. Yeah, and then tsakisa hi ku vanhu lava unique. Mr. Post beef yana i ba leyo yi fike yi fika yi ku vavisa even then Mayengani yi ba beef leyo yo nandzikisa. Ku lala ntiyiso, one of my favorite beef songs na sweswiwa ka nkarhi wa sweswi ka hari ya Mayengani the president ya swingwirangwiri. It's actually one of the best. I think the tirhisa as a background. It's actually my most favorite beef song at the moment. Liya swingwirangwiri, I think it's one of the best beef songs ever made. So sweswo loko ku ri a mi nga subscribe a ni ta kombela mi tlika subscribe. Mayinava December revolution lembe leri. Mayinava li va tseketsela mixo ni sungula ku lava satanya ko ni ri no pheni ndoxo a swi twana. Vana va valoyi ri no pheni ndoxo a ni twa kahle. Ya ben na power ya vona lexi ni nga ta yi byela xona i ku hambi nkuku u nga ringani dyambu ri taxa. Va swi ringatile vo tala va swi kotaka, na lava nga le ku zameni good luck vana va mali. Swi va tsandze hinkwavo, van'wani na vona swi va tsandze hinkwavo. Vakokwana va swi tiva na vona ku ve nge swi koti. I swilo swa Xikwembu, i swilo swa Xikwembu. Hurra! 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 Ya magaza yi sukile. Ni nyiketeni 2 years na ku mi komba leswi nga tshama mi swi vona. Ni la ku mi komba matimba ya Xikwembu. U ta vulavula munghana wa mina. Ni tshembe yena. Vanhu va siva hala na. Va na ti-agenda na ti-meeting. Na gagashi wa ka wa zama. President wa vulavula.